The book of Leviticus, chapter 6, verse 8, 9, 12, and 13. The Lord said to Moses, give Aaron and his sons this command. These are the regulations for the burnt offering. The burnt offering is to remain on the altar throughout the night till morning. And the fire must be kept burning on the altar. And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning and lay the burnt offering in order on it. The fire shall always be burning on the altar, never go out. In these scriptures, I det her vers, we see God telling Moses der taler Gud til Moses, to give command to Aaron and his sons at han skal tale til Aaron og hans sønner for the regulations that are to be done at the altar og fortælle dem, hvordan de skal gøre omkring and the alteret. order that was to be done there. Og det, der skulle gøres der, det arbejde. There were about 5 things in these instructions. Der var 5 ting i det her budskab. The priest, Der var en præst, an altar, der er et alter, the sacrifice, der er et offer, the wood, der er brændet, and the fire. og der er ilden. The priest was to burn wood every morning, Så præsten skulle lægge brænde på hver morgen. and the sacrifice was to remain on the altar throughout the night. Og offeret skulle blive på alteret og brænde gennem natten. And the other thing, which is wood, Og det andet, som er træet, was to be put every morning. det var nødvendigt at lægge mere brænde på hver morgen. And the final thing Og den sidste ting was the fire. var ilden. And God was very categorical and vividly said, Og Gud var meget kategorisk og sagde, this fire den her ild should never må aldrig gå ud. Amen. So God was serious about this. Så Gud var virkelig seriøs med det her. So the altar was a place of worship. Alteret er et sted, hvor man tilbærer. God wanted people to worship him. Og Gud ønsker, at folk skal tilbede ham. And all this was prophetically and symbolically pointing to the coming of our Lord Jesus Christ as a lamb for our Og sins. alteret og offerlammet og det hele pegede, amen. It was pointing to the coming of Jesus. Det pegede frem mod Jesu komme. Kan I lide In det her verse skrift? 12, I vers 12. and the fire on the altar shall be kept burning. Og ilden på alteret skal holdes i gang. It shall not be put out. Og det må ikke gå ud. And the priest shall burn wood on it every morning. Og præsten skal lægge brænde på det hver morgen. And lay the burnt offering in order. Og lægge brændofferet til rette. So that means our God is a God of order. Det betyder, at Gud er en Gud, der har ting i orden. Til Can I det? hear amen? Kan I sige amen til det? It means our God is a God of order. Det betyder, at Gud er en Gud, der har orden på tingene. There is no disorderly in God. Der er ikke noget kaos i Gud. When we go to the altar, Når vi går op til alteret, when we offer ourselves as a holy and living sacrifice before God, og vi bringer os selv som et levende offer we til Gud, must make sure that we are in good standing with God. så må vi sørge for, at tingene er i orden med Gud. Because our God is a God of order. Fordi Gud er en Gud, en ordens There Gud, is no disorder in God. og der er ingen uorden i ham, There is no confusion. og der er ikke noget forvirring i ham. God, when he was telling Moses how to build the tabernacle, Og vi kan se det, da Gud talte til Moses om, hvordan tabernaklet skulle bygges, and the things that are going to be used in the tabernacle, og de ting, der skulle bruges der. he told Moses, Han talte til Moses, make exactly the things according to the pattern I've given you. du skal gøre det præcis som det, du har set på bjerget. So our God is a God of order. Så Gud er en ordens Gud. Let's read John 19, verse 28. Og lad os læse i Johannes 19:28. After this, Efter det, Jesus, knowing that all things were now accomplished. da Jesus, da han vidste, at han havde udført alt, Remember, the altar was pointing to the coming of Jesus Christ as a lamb.
Alteret pegede på, at to Jesus be ville komme som sacrificed Guds lam on the altar. og blive offret på alteret. And remember, the priest was told that you are to arrange the sacrifice in order. Og at præsten fik besked på at lægge offeret. Jesus now, before he died, Jesus, inden han døde, he is on the cross. han er på korset. And before he is offered as a sacrifice, Og inden han giver det sidste the offer, Bible says, så siger Bibelen, after this, efter det, Jesus, knowing that all things were now accomplished, were in order, at Jesus vidste, at han havde fuldført i orden, that the scripture must be fulfilled, he said, I am thirsty. da han havde opfyldt alt, der stod i skriften, der sagde han, jeg tørster. That means Det betyder, Jesus Christ, Jesus Kristus, the Lamb of God, Guds lam, was orderly arranged at the altar. han bragte sig som et alter, der var lagt helt til rette Halleluja! på alteret. You know, when we become orderly in God, Når vi bringer tingene i orden inden for Gud, then we can be acceptable before him. så bringer vi et offer, der er ham til behag. A disorderly sacrifice is not acceptable. Et offer, der er fuldstændig uorden, er ikke Gud til behag. We have a problem in churches today. Der er et problem i kirken i dag. There are Christians who are so disorderly. Der er kristne, der er så meget i uorden. They have no order. Der er ingen orden overhovedet. They don't sit under the pastors. De er ikke underordnet under en want to præst do eller their nogen own som helst. things. De vil alle gøre deres egne ting. So disorderly. Og det er fuldstændig uorden They det say, hele. Og de siger, we have grace. vi har noget. But yes, we have grace. Og ja, vi har noget. But God is also orderly. Men Gud har også tingene i orden. Hello? Hallo? Even when you drive your car, Når du kører i bil, there are traffic orders. så er der orden i You trafikken. don't just drive like that. Du kan ikke bare køre, som det passer dig. When we become orderly, Vi må bringe tingene i orden. then God can accept us. Når vi bringer tingene i orden, så bliver det et offer, der Then we virkelig er can Gud til approach behag. that altar Så kommer vi til alteret, and the sacrifice will be acceptable. og offeret er noget, der virkelig bliver Gud til behag. Because sometimes you counsel them or you want them how to walk with God. Nogle gange så underviser du folk om, hvordan de skal vandre med Gud, Some they may feel offended og nogle de bliver dybt fornærmet, and leave the church. og så går de ud af kirken. Why? Hvorfor? They don't want order. Fordi de vil ikke bringe tingene i orden. But God is a God of order. Men Gud er en ordens Gud. Hallelujah. Amen. And when we become orderly, Og når vi bringer tingene i orden, that's the time God will work with us. så begynder vi at gå med Gud. But why the sacrifice should remain at the altar till morning? Og hvorfor sagde Gud, at offeret skulle ligge der og brænde hele natten? It was to allow the fire to burn everything into ashes. Det var for, at ilden virkelig kunne forbrænde det hele. When we come before the Lord, Når vi kommer ind for en let's herre, allow the fire of the Holy Ghost så lad os tillade, at to Guds ild, burn everything in us, at vi virkelig kan blive which brændt af Guds does ild. not please God. At alt, der ikke behager Gud, må blive And brændt let væk. God take over. Og lad os leve på en måde, så We Gud become virkelig kan a tage over. holy sacrifice before God. At vi bliver et heloffer, et Halleluja! helligt offer inden for Gud. Amen. Are we together, church? Er vi sammen, kirke? When we allow the fire Når vi tillader Guds ild, of the Holy Spirit at Helligåndens ild, to burn us, for us to remain at the altar, at vi bliver ved alteret og to virkelig lader remain Guds ild brænde, in the presence of God, og vi bliver i Guds nærvær, to listen to Him, og vi lytter til ham, sit under teachings of men of God, og vi sidder og virkelig modtager be undervisning, counseled, at vi modtager rådgivning, hearing God, og vi lytter til, hvad Gud siger, be made by the word of God, og vi gør, at Guds ord be forvandler os, molded by the Spirit of og God. vi gør, at Gud kan lave om på ting i vores liv. Then our sacrifice or our lives could change and we can become different people. Så bliver vores liv virkelig forvandlet, og vi bliver et helt andet menneske. Hallelujah.